stavili onu vodu. A je li neko stavljao limun ili limunto? Pa neko limun, to šta imaš stavljaš. Ja, ti si potrošila. Uglavnom stavi se, dok se sjecka, to stoji u toj vodi, da ne bi potamnila, eto, zbog toga. Vi gledate TV Kroki. Koliko šećera, Pišite nam u komentar da li vi na ovakav način ili sličan recept imate i kako vi ovo pravite. Eto, mi radimo ovako sad, jel pravilno ne znamo. Na 5 kila očišćenih dunja stavila sam 2 kg šećera i 2 litra vode. 2 limuna iscijedila i to je se sve kuhalo pa malo jače od pola sata, možda jedno 40 minuta, sve skupa. I kad je se skuhalo, omekšalo, sad s ovim štapnim mikserom, tu. Nismo gulili ništa. Ja, nismo gulili one... Pa dolazim poruke pa moram ponoviti ovaj video. Ja, ja sa korom je ovo sve, jedino ona sredina i onaj oštećeni dio kore, to smo skidali. To sam ja prošli puta u prošlom videu seckao i objavio. Sad ja ovim štapnim mikserom gnjeć. Pa kuhla sam jedno 40 minuta. I onda ide, uvijek gledaj tegle, evo gledaj to, kako to ide? Tegle sam evo dole, dole mi se zagrijavaju tegle. Dobro. I onda će u ovo toplo, u tople tegle. Je li recept kao prošle godine ili se drugačije radi? Malo drugačije, ovaj će malo rijeđi, ma i neće, ovo kad se ohladi izguznit će se. Recept sa YouTube-a, je li tako? Jeste, recept sa YouTube. Nešto ti, nešto oni? Jeste, dodavala nešto njihovo. Vi gledate TV Kroki. U vrele tegle. I dobro je ostala boja blijeda. Znači to je što je bila voda od limuntusa. Jeste, zato što smo stavili onu vodu. A je li neko stavljao limun ili limunto? Pa neko limun, to šta imaš stavljaš. Ja, ti si potrošila. Uglavnom stavi se, dok se sjecka, to stoji u toj vodi, da ne bi potamnila, eto, zbog toga. Je li posle kad je začepiš ili okrećeš, šta radiš? Pa okrenč to ću. Sve si opravila, fino, sterilizacija urađena. Jeste, sve. Novi čepovi. Pa čepove sam stavila u vrelu vodu i to mi je stajalo jedno vrijeme i evo sad se suši. Eto, to je to. Znači, se to odradi da bi moglo što duže da stoji. Po 3 godine meni stoji džem. Ništa mu, isto kod da sam ga sad napravila. Dolu u kanalu. Jeste, u ostaje. Garaž. Onda u ostaje. Eto, nećemo sve snimiti, to je to. Tu ima negdje oko... Pa vidjet ćemo je koliko. 10 možda tegli. Pa eto, prilike, da. 4 je tu, znači sigurno 10 tegli. Pa ja, vidjet ćemo. I više, vidjet ćemo. To je to. Stavite like, napišite nešto u komentar i nemojte vrijeđati kao onaj što je napisao u prošlom videu, to praviš rakiju. Nije rakija i džem isto. Mi to ne pravimo, pravimo samo džemove, sokove. Ovo je džem. I slatko od dunja, to je to. To je to. Eto, treba još jače zatvoriti. Hoćeš okstati, ne treba okstati ništa. Hoću, nego sad prvo da zatvorim pa onda. Vrelo je, pazi. Hoćeš krp? Neka sad samo sklonim da stavim u ostalo. I fina je ostala boja, tačno kao da je med. Drago mi što nije ona tamna boja ostala. Pa zato što se stavlja u onu vodu gdje sam stavila limuntos. Ili limun ili limuntos, šta imaš. Ja sam stavila limuntos, ali sam dok je se kuhalo ovdje stavila 2 limuna. Ovo kod je halva. Ja. Eto. Ovo ćemo poklopiti da se ne hladi dok sad izvede. Eto, nagradite naš ovaj video sa jednim lajkom i finim komentarom i zapratite naš kanal i mi ćemo i dalje za vas kuhati. Evo, da vam pokažem još jedno, znači tu su tegle. 100 stepeni, ali tako, na 100? Pa ja, na 100 stepeni, samo da budi vrele. Eto, znači uzmeš krpu i onda prebaciš. Moram vrelo je to. Eto. Ajde, toliko je to.
Pišite dalje šta da vam snimamo. Vi gledate TV Kroki. Kako to izgleda sada? Sad ću još jednom ponovo stegnuti ove čepove, da sam siguran, i onda ću i okrenuti na pačke. Evo ti snimam. Daj drugu neku. Evo ti, čuvaj, da bi donijela krpu moraš čuvati. Ajde. Znači 10 komada, 3, 6, 7, 8, 9, 10 i ovih dvije male. Ovu ćemo odmah, pošto je onaj nije cijela, nju ćemo onaj staviti sutra da je trošimo. Jer da usput probamo kako izgleda to. Evo to, ovako ću ajde. To. Jesi vidio tako sad? Nisam, ma to poruke, ne vezi. Evo, sad ćemo ovako, znači, stegnuti. Ne. Čuvaš od Stegao ozgo sam krpom, stegao sam jako. ali opet od ozgore stegni s krpom. Evo, ako ću. Pošto je ovaj... Tako. Moram neki izbaciti da imam prostor. Jest. Jel ti vrelo tako? Pa nije. Čep je hladan još. Metal. Bolje tako osjetiš, jer bez te... Ma ja bez krpe. Ja stavim Krpa mi krpu. klizi. Joj. Šta je sad? Mijenjaj. Ne valja čep. Ne valja čep. Čekaj, ja ću. Ajde, gasi. Vi gledate TV Kroki. Eto. Ima posla, Pa nek leti. stane jedno. Od prilike 10-15 minuta ja tako ostavim i onda okrenem. Aha. Da se sjedinje. Nešto. Ja. Zbog vakuma. Taj vakuum. Ako se napravi vakuum i onda Eto. može duže da stoji. Ovako pokrivene su stajale cijelu noć, da se polako ohlade, tegle, a znači odmah smo ih nakon 15 minuta okrenuli i na pravo stanje. Evo, i sad idem to odnijeti u kanal. I to je to za ovaj video, danas ćemo ko Bog da praviti sok kao što smo obećali, nismo još počeli. Evo sad ću vam to pokazati, to ćete gledati u drugom videu, a ovo će biti jedan video drugi. Evo, to je ostalo znači još za soka, ovdje ću staviti u vodi i ovdje ja mislim da ima limuntost. Provjerit ću pa ću vam javiti. Ovo ti kažem gledati u drugom videu. Kanta je tu, noževi su tu. Pozdrav i svako dobro, vidimo se uskoro u ovom drugom videu, ako ne u nekom narednom. Vi gledate TV Kroki. Ove nisam vidio ovu tijelu. Znači samo sam malo prisnimio ovu, ova je tamo bila, tamo ona supruga oprala da se okapa. Znači imam ovo i ovo za soka. To dvoje. Idem sad dočkovat pa ću početi da radim. A na meniju su jaja, luk crveni, znaš što ga zovu crveni kad je ovo. Aj dobro. Crni luk, jel, kako kaže crveni. Ajvara malo i ovaj džem da probamo kasnije. Znači nismo još probali. Domaći hljeb normalno, supruga pravila ove kolačiće, evo kolačiće, tako da to je to. Hajde snimit ću vam kasnije kad budemo probao, da ne idem prvo slatko pa slano. Evo vam pokažem, znači, ruka znači nije masna, nije ni mokra, ali nema teorije se može otvoriti. To je taj vakuum, sam sino pričao o vakuumu, znači smo radili onako. Evo, pokušat ću sad sa krpom. Znači ništa ne foliram, nego jednostavno tek sad sam otvorio, znači, kao da je iz radnje, iz fabrike. Evo vidite. I sad ćemo namazati na ljep, evo sam donio karticu, domaći, i da vidimo kako to izgleda. Znači nije ni gust, taman ono se maže, nije bio ni u frižideru, ne treba ni biti, sad, i da vidimo kakav je ukus. Nije preslatko, super je. Nadam se da neće autorska prava uključiti ovdje Hasiba Agić i Narodna TV SEO. SEO, bravo, pozdrav SEO za tebe. Ovo je sa Vlašića, mislim. Nimo što piše. Jeste,
jeste ipak gore, znači, Gostić, Vlašić, pravo Sejo, pravo, Narodna TV. Idemo se mi vratiti, da probamo još jednom. Ovo sam popio čaj od Gloga, dobar je za krvni pritisak i za krvne sudove. Sad je tek kraj.